Każda chvíľka značná moto novej kampanii UNICEF-a u sotrudnictve vladi Srbiji už ukazuje, že jaka značna pošvećenost dzecku už od perších dňoch života. Kampanja Každá chvíľka značná má nacionalnu značnosť a u jej ramikoch probujeme podzvihnúť svidomosť javnosti o tým, jaký značný perši 1000 dní u rozvoju dzecka. Dzeci postihnju najviši potencijal u rozvoju, keď od samого počátku života budu mať emotívnu vjazu s odrosnutima. Najznačnejšie je, že by dzecko žilo u sigurnim okruženju, gdje ljubov i uvaha na peršim mjesece, a popri brigoh i ljubovi značne i kostiranje, okreme dojčenje u perših 6 mešacoh i kvalitet zdravstvenog dopatranja i obrazovanja u najšťastnejším возрасту. Kampanja bude tirvac po maj 2020 roku, a u peršim roku fokus bude na času od narodzenja dzecka po 3 roky jeho života. Toho roku ще fokusujeme na rozlični komponenti rozvoju u perših 3 rokoch, jak co to kostiranje, včasne učenje i sposobi baviska i bešedi s dzeckom, kotri mu pomahaju u tim rozvoju. Radiotelevizija Vojvodini prepoznala značnost tej temi, ta preto rišela buc partner UNICEF-ovim podzvihovanju svidomosci i rozumenju rodičoh i starateljoh o značnosti ukladanja do perših 3 rokov života dzecka. UNICEF še finansuje u hlavnim zos dobrodzečnima prilohami, ta možete každi mešac donirat 100 abo 200 dinari tej organizaciji zos posilanjom SMS poručenja zos mistom 100 abo 200 na číslo 9656.